نشاندن هرکس دزانه ده سال 1999 نهانده ریبران آپا بقومپلیک ناف نتوی هاد گرتن لسر دست استخبارات ترک و هن دولتين مزن برابون علي كار جبركو ربر آبو بفلسفة خوينا توا ديمقراطيك وبراتيا قلان قاربو ملت اخوة جباوه كجي ام ايريشن دولتا ترك شرمزار دكن ام اشكن جيوان ياكو لسر ربر آبو دمشينه شرمزار دكن امی وقت ملت روشاوای کردستانه حتی گونو قدک خوین دلاشه مذهبه ام جبهی دوزا شهید خود ناگرن ریا وگره نمایه مرین آن آزادی و یا هری راست آزادی آن آزادی نها همو کس دبینه دولت ناف نتوی دبینه کو دولت ترک تک چویه حفالی منی گریلا بکرکه يعني إيريشان دشوار لسروات بكتينن وقال كشتي وان شابونا جبر فيكي اف نشانات تكشونا اردوغانا او تكشو يلجاي كردستاني لورا جبر فيكي إيريشي خواتينا ملت سفيل تينا سازيان بنجهين ين كو ملت تيمارا خوال سرد بينا جباوه كجي ام بانك لدولة الناف نتوي دكن ابدا جاب وان يا قريش بس ايدن ام تجاري دك جوالات خبر نادن باجارك واملي مزنبونا امي وي بباريزن ام دفش خوينا شهيدة خبر نادن وهركز دزانا افنيف قرنا زيدا يبيستو بين صالونا ريبر عباد بن تجريدات قراندية ناهل نمحامي نمالبات نه تو کس در باسی جمره بر ببا حتی في هسته هندری وان قحرتی ده یجبوری برابو امجی حیا روشا داوی امی دوزار بری خواه و دوزار شهید خواه امی بشوپینن دنا برا موچه داده 4-5 کیلومتره و نهاجی برا دنگه امی بپیسن آن برخودان آن جیان